Welcome back to my YouTube channel. I am Jada Rose, and today with me Mama Kumi. Finding those videos. Hi. Yes. Awe na siya nga uwega to actually magkari at mamirili ba TikTok. And technically ito will fácil, pero nasa problema biyaan do inaway. Pero nasa mga purbe. Basically, você pensa palavra random, agora nós quando ele três vai nós todos temos visto palavra quando nós pensa para okay. Entendeu? Cuéntame. Okay. 3, 2, 1. Comida. Okay. 3, 2, 1. Verdura. Mesa. Okay. 3, 2, 1. Tayo. Awesome. Okay, nasi. Okay, maging team. Cuéntame. Ang galing mo. Okay, yes. 3, 2, 1. Awa. Calor. Gumamataro sila. Calor. Gumamataro. Bumani naman to, bang. Calor ka tami palabra si pero bang. 3, 2, 1. Laptop. Cats. 3, 2, 1. Instagram. 3, 2, 1. Model. Workouts. Okay, model workouts. Okay, once again. 3, 2, 1. Trainer. Outfits. Okay. 3, 2, 1. Promotion. Video. Bom. Video sa promotion. Okay, awag isi ng mestre sa kanya. Awag isi. Bom. Okay. 3, 2, 1. Online. Ito, di ba sa influencers? Ay. Video promotion! Online. Influencers! Online. Okay, kuwata makes sense mas. Influencers, right? Of course. Video promotions. Online. Influencers. Online. Tapos mo pa-promote. No, online namin. Sino sa pala di Instagram, di outfits, di Kiko. Online. Influencers sa big part promotions. Kaya pala ko itong sulari. Okay. Aha. Si. Si. Awag yung si. Bom. 3, 2, 1. YouTube. Products. Ako na ito may you. Ano? Yecha. Wow. Within me, YouTube and products. The last course. The last one. Go. Nós vamos get it right. What ni mama? Si. 3, 2, 1. Subscribers. Kasi! Nice. Ito sa kasi. Mga followers sa di Instagram. Barado. It's si. Yeah. Okay. Almost. 3, 2, 1. Couch. Bacoba. Couch. Sofa. Sofa. 3, 2, 1. Breakfast. Dessert. 3, 2, 1. Waffles. 3, 2, 1. Strawberry. 3, 2, 1. Basket. Chocolate. Oh, bakit sa chocolate sis? Wala suwerte natin niya. Pero hindi basket, sa mga shake. Shake the strawberry. Shake the very strawberry with chocolate chip. Try it. Delicious. Okay. See, ako aqui. Se nós não temos nós cancel. Stop. Okay. 3,
2, 1. Chocolate chip! Yes. Okay, nos tingin. 3, 2, 1. Strika. Okay. Ini. Mati 3, 2, 1. Playa. Plaka. Strika plaka. Auto com strika. Strika plaka. Momester sayang berdua. Vou esperar. Sim, ok. 3, 2, 1. Shopping. 3, 2, 1. Glass. Apple. Apple glass. Bom. Apple glass tá fácil. Banco nih. Vou esperar. Kotak lah. Sim. Bom. 3, 2, 1. Screen. Ok. 3, 2, 1. Brasa. Cama. Ah, ótimo. Habis ini ya, better get it right. Tidak mau tapi mau. Nah, aku baik fault. Ano bang? Brasa com cama. Yes. Ok. 3, 2, 1. Cuddle. Oh, Ok. 3, 2, 1. Para. Hey! Chama de para. 3, 2, 1. Unibrows. Unibrows. É para. I know you. I know. Oh, flash to unibrows. 3, 2, 1. Pluma. Sexy. Unibrows com pluma. Pluma com flirt. What the what? Explain. Moço, uma pessoa também na cor. Para. Ah, Pluma de flirt. E para com flirt. Ang pluma. Pasok, nasa pega. Pluma ng sticker. Assim? Sim, mami, ito na itong trend. Carol Brows. Oh, ok. Ok, sexy com pluma. Bom. Se eu aqui nós não queremos. Isso é bom. Promessa, que como é que bisa promessa? Kung yame koy. Eu não te bequia aqui tudo. Bom, bang. Ah, a homem sabe que vai bisa. Sim. Ok. 3, 2, 1. Boa! 3, 2, 1. Ventana. Kiss. Ventana com kiss. Interesting. 3, 2, 1. Tira. Kia? Aqui, Pula ko tira. Si, tira sushi. Foi ventana. Si. Si bata parang na bentana tas blow kiss ka. Ay, hindi po. Ama ni bula. Ay, wala ventana. Bata bula bentana pa bay din na sushi. Bay ka sa koy. Foi com a ventana, só que água. Ai. Pero ventana, tu casca do seu tá de água. Verdade? Sim. Abo, é dado que me fora bula ventana, sa kwan. Agora aqui, né? Ai, Deus. 3, 2, 1. Bola. 3, 2, 1. Lama. Acidente. 3, 2, 1. Rogar. Ah! 3, 2, 1. Amor. Cantar. 3, 2, 1. Cantica. Ah!
Aquí last. 3, 2, 1. Corona. Corona. Ang dami ni Leblos. 3, 2, 1. Princess. Ain't nobody no princess. We queen over here. Saan mo daw bisa queen? Sa queen. Paso kami na kira bisa princess. Paso dili close ka princess. Queen tatal su red lipstick. Ito pensando ko amin na princess. Hindi, ito queen. Okay, I mad. Exactly. I'm not mad. Okay, queen. Okay. Since Bonavi sa Da, kami awat ang queen ko princess. yes. Okay. Queen ko princess. Hindi mi. Rude. Tubag. Tubag. Ay, ito may nasupuntahan. Waki. Ito yung nasupuntahan. Waki. Tres, Dos. King. Royal. Ito tansa! Eh, queen ka princess tilang king, da. Kung ay princess team king. So, tata! Duh! Yung pintata. I know. Royal cooking. Okay. 3, 2, 1. Day. Money. Huh? Kiko? Money. Day, to. Day? Si. Day ko. King's Day. Alam ka, di so din siya prince. Pero hindi ako palabra. Pero day! King di ba sa day? King's Day. No, imbes na King's Day. Who a king royal to the day. No! Si. No! Yan na lang sa queen. It makes sense. It doesn't make sense. Verde, inteligente. Te pensé que sí. Whatever. It's a money. Awa, bata kumuha ni Kit. Kifata mo kumuha niyan to. Plika Nothing plaka. said. Awa tam. Or, Bon, day ko okay, money. money. Money day. 3, 2, 1. Lottery. Kiba bisa? Rhyme. Grind the money na. Oh my God. Today. 3, 2, 1. Millions! Lock. Lock. Ay, lock. Hindi kong grinding tama ito, lock. Meron, ito make sense. 3, 2, 1. Start Freedom. to today. Okay, you start to the rain. What? Millions ko lang. But yung freedom. Pero to make sense here. Okay. It makes sense. Ito nga, mo ilang kumakiri to. Wait. Ito siya fastly. Ito fun. Sural ko. Ito Jada. What was that supposed to mean? Ano? Kuya, may wega? Got it. Jada ko got it. 3, 2, 1. Not. Who needs hero when you have a mom? Okay, Jada. Yes. So this was it, guys. I hope you enjoyed it as much as we did. And don't forget to like, subscribe, and all of that. Para me to upload 2 Jamars. And welcome to the family. Bye.